Oh, 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 oh. Selamat datang di channel YouTube Doni Asyar. Jangan lupa subscribe, like, komentar dan bagikan ke seluruh sosial media Tantretan Sadeje. Salam sape buru duli buru, sape menggir duli menggir. Tim Mahjar Bos Putri Ayu 1 dan 2 sudah sampai nih guys ke lapangan Asam Manis. Kata-kata dia. Jadi ada Mas Karpet guys. Kata-kata Mas Karpet. Oh, nasa alertnya tuh kumusuratnya. Di Tekungko. Ini Pakuan 6 Lajun Lombok Bali. Meledak bum 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 bum. Dari rumah. Meledak bum 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 bum. Nyorot-nyorot.
Oh. Ay, lagi remake-nya nih, Bang. Yan, ikaw na. Dabahan. Hindi ba ka na matakanda? Bro, begini, Bang. Umarin tanah beng je jongot je. Terbaik.
Calon masuk kandang hajar bos ya. Baik. Keng Tapi ajar bol, nyorok bol. Kalau mandang bol. Mau Jumiko? Di Jepot itu apa rempah sama tambri itu. Emang ada kepo. Emang ada kepo apa nih abang rempah cek rempah. Itu pada hari itu Jepot.